engkan rampe maka da alamui doi na ajak namu to doi tauna taparajai ka dampen narek koto malewa tepet na tania ya ro adai na pake upa kulingi narek koto malewa tepet na dena ke da alamui doi na tapi ajak mu to doi tauna to malewa tepet na make dedek meto na riala doi na aga sabakna inilah ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Pakutanana agame toje isapa doi ga decek ga de na yamanan na doi patiwi deceng tapi sinin na decenge insyaallah papole dalle na puange na purioi anu napak dupai nan nia napak dupai anu na purioi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riolode napa nakipat terui ceramata rilalenna kesempatan malebi ewe untuk lebih barakatna lo nikmai lebih riolog bacangi suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duai topajajiatta ia maneng sininna guru-guruta ia purai pak guru ki nenia didiki nenia sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nareko Isra Mirajna Nabi Tamaelo ribicara maega wedding irampe neki ari lalenna kesempatan ngewe mamadaini nareko ribatasiwi riduai sewa-sewa tega yaro di antara hikmah dan tujuan Isra Mirajna Nabita ia naritu yang pertama eloi ripatalle al birna Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hikmah dan tujuan Isra Mirajna Nabita eloi ripatalle al birna sempajal 5 wettue. Jadi upakulingi dua nari bicara rilalenna yewennie. Pertama, al birna Nabita ia engkai talle ri Isra Mirajna Nabita. Yang kedua al birenna sempajal 5 wettue ia engkai mompo ri Isra Mirajna Nabita. Yang pertama ia naritu di antara tujuan Isra dan Mi'raj Allah ingin memperlihatkan kepada seluruh alam raya kemuliaan Nabi Muhammad
Pertanyaan tege mon robutina. Pertama, masa maturu itu pandritata. Rima kedanna gau mula-mula. Ia engkai makdupa riale malebikna nabita. Sebelum beliau melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ia naritu engkai malaikat Jibril pole. Si bawa dua telu malaikat lain. Nainapa materu napue arona nabita. Mapamula ri edakna. Letu riasekna awanenna. Nainapa napesui atinna nabita. Nainapa ribisewi nasaba uai Zamzam. Si senna pura bisai atinna nabita. Ripenaiwi nasaba epa sewa-sewa. Tepe pak disengeng hikmah nenianya mekinin nawa. Si senna penno atinna nabita. Iputama pemeng atinna nabita diarona. Nainapa ripasiama pemeng arona nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia hekisai tentu pada masa horok nirieng kalinga. Tapi yang menjadi tanda tanya, agaro kira-kira hikmana naribisewi atinna nabita. Ternyata mompoi pakutana makeda macare pagaro atinna nabita sampai-sampai ribisai rimalekae. Apakah hatinya Nabi kotor sehingga dibersihkan oleh malaikat? Ternyata mapebali witopan rita tarima kedanna ma akhrajal amlaku min qalbihi adha walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. De gaga carepa na pesuk malaikat poleri atinna nabita nasaba iaro atinna nabita atide metoga gacarepana. Nekia yang menjadi tanda tanya narekodega gacarepana magiro naribisairi malekae walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin ibisewi atinna nabita. Tania gara-gara carepana nekia ribisewi atinna nabita nasaba elo iri tambai apa cingenna atinna nabita. Maka dari topan ritata kunihe monro talle alep birenna nabita. Kunihe paitat alep birenna nabita. Rima kedana satu-satunya manusia ia de gaga care parilalenna atinna ia naritu nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malade sisala atita ya po atita idi umat na nabita malapo carepana. Tapi hatinya Nabi satu-satunya manusia de gaga carepana atinna. Sekarang mompok si pakutana. Makada nareko elo iri tambai apa cingenna atinna nabita. Dek garo naulei puang Allahu Ta'ala tambai apa cingenna nabita. Nareko dek napuei arona nabita. Upakulingi. Dek garo naulei puang Allahu Ta'ala tambaiwi apa cingenna nabita nareko dek napuei arona. Ternyata mapebali witopan rita tarima kedanna sininna anu napuelo puange pasti makdupai. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang diinginkan oleh Allah pasti terjadi. Dan yang tidak diinginkan oleh Allah tidak mungkin terjadi. Betuanna ada.
naulle fongala ta'ala tambaiwi apa cingenna atinna nabita namude napuei arona nabita. Tapi yang menjadi tanda tanya, nareko naulle tambaiwi apa cingenna magiro naripue arona nainapari bisai atinna. Ternyata mappe bali wito pandrita tarima kedanna sitongenna ibisaiwi atinna nabita tania nasaba nabita mibawa maelo riparengerangi. Tapi lebih daripada itu, ibisaiwi atinna nabita nasaba idi ummakna elo riparengerangi. Upakulingi paimang. Ibisaiwi atinna nabita tania nasaba nabita mibawa melo riparengerangi. Tapi lebih daripada itu, ibisaiwi atinna nabita nasaba idi ummakna elo riparengerangi. Pertanyaan agak betuana. Perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan untuk berjumpa dengan Allah. Nekia gau mula-mula ia engkai makdu parialena nabita ibisaiwi lebiriolo atinna sebagai pasang untuk idik manang ummakna nabita rima kedana nareko elok ki madecen natarimata fongallahu ta'ala tapade cengi lebiriolo apa cingenna atita. Upakulingi, Isra dan Mi'raj adalah perjalanan untuk berjumpa dengan Allah. Tapi sebelum Isra dan Mi'raj dilakukan, ternyata hatinya Nabi dibersihkan. Sitongenna elok ki riparengerangi. Rima kedanna ku elok ki madecen natarimata puange. Tapade cengi lebiriolo apa cingenna atita. Ia naro betuanna pak doangenna Nabi Ibrahim. Salah satu doanya Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam Al-Quran. Maka dari Nabi Ibrahim, wala tukhzini yawma yub'atsun. Puang, ajak lalo tapakatunaka riasso tapatokonna mati rupatawe. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Ajak lalo tapakatunaka riasso ripatokonna mati rupatawe. Yawma la yanfa'u malu wala banun. Asso iade enak keguna waramparangin nia wijay-wijay. Illa man atallaha biqalbin salim. Sangadinna tau engkain rewe rifongallahu ta'ala biqalbin salim nasabaati salama nasabaati mapaci. Maka ini memberi isyarat tau dinge salama matiri asri mondri ia naritu tahu malewai nenia madecenge atina. Sehingga itu memberi isyarat ibisaiwi lebiriolo atinna nabita sebagai pasang untuk idik manang ummakna. Maka daku maelo ki madecen natarimata puange. Tapa decengi lebiriolo apa cingenna atita. Tapa rajaika dampeng. Maka dai adanna tuacai. Atie parelui ripadeceng nasaba angkena rupa tawe siturui angkena atina. Upakulingi angkena rupa tawe siturui angkena atina. Pedek malekbi lisena atita, pedek malekbi ki riolona puangi. Nekia. Pedek matuna atita, pedek matuna ki riolo arajanna puangi. Walangi contoh.
Makeyang kei sewa-sewai dek nairita poleri penampilan luarna. Nilainya sesuatu tidak dilihat dari penampilan luar, tapi nilainya sesuatu dinilai dari kandungan dan isinya. Sebagai contoh, malaki wai botolo air mineral, taruhlah contohna aqua. Ia ro botol aquae nulle hargana Rp10.000. Magirona Rp10.000 nasaba wairinul lisetna. Benenge ia ro botoloe isulewi lisetna mancaji sirup nulle mendrei hargana Rp50. Tapi benenge ia ro botol aquae isulewi lisetna mancaji cani madu, insya Allah nulle mendre hargana Rp50. Tapi benenge ia ro botol aquae isulewi lisetna mancaji wai cemme, insya Allah dek gaga hargana. Pertanyaan, magirona berubah hargana botol aquae tania gara-gara botolona, tapi gara-gara lisetna botoloe. Sehingga dengan demikian atik tak monro ilalengi, sehingga angkena rupa tawe siturui angkena atina. Karenanya Bapak dan Ibu sekalian, narampeangi pangulutta Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ia ro Ummu Salamah salah di bainena nabita. Benengeri betuang ngogi ia ro riasenge Ummu Salamah. Betuanna ya ro Ummu Salamah indo na isa lemah. Ia ro Ummu Salamah salah di bainena nabita. Ummul Mukminin. Narampeangi rimak kedanna nabita sallallahu alaihi wasallam nareko purai mas sempaja sunnah duan rakang ba'diyah rimon rinna mangaribie sempaja sunnah duan raka ba'diyah rimon rinna mangaribie nabita sallallahu alaihi wasallam bacai pak doangen. Aga napak doangan na nabita ia naritu ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinika. Upakulingi pak doangan na nabita kupure mas sempaja sunnah duan raka ba'diyah rimon rinna mangaribie ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinika. Upakulipi ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinika. Betuanna ya muqallibal qulubi puapata balik engi atie tsabbit qulubana ala dinika. Tapakas sei atit tak menangi rilalenna agamamu. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di dalam agamamu. Jadi maponco mi pak doangenna. Tapi namun itu maponco taruh ni upakuli paimeng. Nasabak namu maponco kumasola ni antenae mawerretoi pikeng. Maka dai bacana ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinika. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di dalam agamamu. Pertanyaan, magiro nabita nama lakde nello doangang akasena atie pape balinna
Ia tu atie mahallul iman onronna tepe. Karenanya parelui makasa atita barak kuaga weddingi malewa tepeta. Gangkana taparajeka dampeng upalesei cedek pembahasannya samana ya roden repak doangenge narapi iwetun namaelok ripak kuling-kuling. Ya roden repak doangenge ya mukallibal kulubi sabbit kulubana ala dinika. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di dalam agamamu. Samanna narapi wetun namaelok ripak kuling-kuling. Aga sabakna. Bedek macawe ni tanggal 10 opa. Lolang itu maka cuai. Maega sewa-sewa. Wet disolangi wi lewana ati. Upa kulingi. Maelo iri pak kuli-kuli ya hepak doangange. Barak kuage ro godaan nalino. De nasolangi tepet tak rila lengati. Taparajeka dampe. Oleh ki mamerajet di kalosi. Urampe rima kedana. Ia tu idi ogie. Engka silapa adanna ogie. Maker nama karama. Ne kiasaman nama kukwange. Lese ibetuana. Narek kotoriolo tak pawi ya roadai. Maker nama karama. Pertanyaan. Aga ya roadan natoriolota. Kude caui. Ya roadan natoriolota kumakedani kude caui. Sanga di fongala ta'ala mani makelo nadek najaji. Betuan na ada. Kuna puada ni toriolota makeda kude caui. Nala matewe yang penting jajiwi. Aga sabakna. Nasaba iya roadai kude caui. Iya naro insya Allah na ogie. Tapi sama nama ku pangelesei betuana. Engkau malangi si lampa. Magati mape bali makedabah. Kude caui. Si senna pak bajan nangkana malangi dua lampa. Engkau tongen na caui. Taparajeka dampeng. Kuni hemelo irita he. Lewana atita. Mohon maaf. Secara pribadi biasa ukritisi. Biasa ukritisi. Engkan rampe makada alamui doina. Ajak namu tot doi tauna. Taparajeka dan penarek koto malewa tepatna. Tania ya ro adai napake. Tupa kulingi. Narek koto malewa tepatna dena keda alamui doina. Tapi ajak mu tot doi tauna. To malewai tepatna make dedek meto nariala doina. Aga sabakna. Inilah ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Pakutanana agame toje isapa? Doi ga? Decek ga? Pakuling agame toje disapa? Doi ga? Decek ga? De nayamanan na doi epatiwi deceng. Tapi sinin na decenge. Insya Allah papole dalek na puangi. Pertanyaan. Aga tasapa. Doi ga? Decek ga? Kuni hemelo ripake he. Ya mukallibal kulubi. Thabbit kulubana ala dinika. Taparajeka dampeng. Samanna narapi wetuna itek deri. Samana narapi wetuna itek deri we adai. Nasabak praktek sogok menyogok tidak akan pernah berhenti selama masih ada masyarakat suka disogok. Wakulingi praktek sogok menyogok tidak akan pernah berhenti selama masih ada masyarakat mau disogok. Tapi narekok matolak mana nih masyarakat namun kalau masuk dek tona jaji. Ekuni ujian keimanan. Ia narohi kemana? Na atinna nabi taribisail biriolo. Nasaba idi melo riparengerang. Yang kedua,
Talai alek birenna nabita. Nampak kemuliaan Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Ia naritu riwatunna nabita narapi Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Harami idal Masjidil Aqsa. Pertanyaan, aga kejadian di Masjidil Aqsa. Tentu pada masa horok mana niri yang kalingan. Riwatunna nabita takkadapi di Masjidil Aqsa. Engkamanangi nabi-nabi. Semua nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah. Engkamanangi matajan di Masjidil Aqsa. Sisenna mutama nabita. Kama i malaikat Jibril. Elo iri patetong sempajak berejamaah. Pertanyaan. Sempajang ngagaro maelok najama. Nade panapole mammeraja. Napelok menre. Pertanyaan. Sempajang ngagaro elok najama. Pappe balinna wallahu a'lam. Intina mas sempajak berejamaah. Pertanyaan selanjutnya, engka metona garopale sempajang riolo temam merajekna nabita. Pappe balinna nabita menre mammeraje tania sempajan ripata rimai yang ngiripuange. Tapi menre nabita mammeraje elo iripata rimai parintana sempajan 5 wektue. Aga betuanna dek panam meraje nabita engka metona sempajang. Tapi ia manina engka sempajang 5 waktu boleh manina nabita mammeraje. Berarti Siti Najah memang nareko mak berejama'i salat berjamaah sebelum naik Mi'raj. Nekia si senna purakama malaikat Jibril si soro-sorongi nabi mancaji iman. Si soro-sorongi de gaga elok maju loriolo mancaji iman. Engka mani malaikat Jibril getengi limanna nabita lauriolo. Ia narowetue narilanti inabita mancaji imamul anbiya'i wal mursalin imanna sininna nabiyenen niya suroe. Pada saat itulah Nabi Muhammad dilantik menjadi imamul anbiya'i wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Pertanyaan agak guru kuhe. Pape balinna 1. Tallei alek birenna nabita. Engkamanangi nabi-nabi emak depungan. Tapi ternyata yang terpilih menjadi pemimpin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutoni romakke betuang. Maka da kuelok ki mas sempajak berejama. Kuelok ki mas sempajak berejama. Engka 2 waktu nasi soro-soro tawe mancaji imam. Kuelok ki mak berejama. Engka 2 waktu nasi soro-soro tawe mancaji imam. Pertanyaan kapan itu? 1. Si soro-sorongi tawe mancaji iman. Nareko mak depungangi padanna toaca. Aga sabakna si pakalekbi itu wacai. Yang kedua, si soro-sorongi tawe mancaji iman. Nareko mak depungangi padanna to bebe. Si soro-soro to ya. Nekia. Tafaraje kak dampeng, ele upakase cedek kue. Ele upakase. Talai ala birenna nabita. Yang ditandai dengan kehadiran para nabi dan rasul. Tapi ternyata yang terpilih menjadi pemimpin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga betuan nayahe. Ak gurung untuk mangoloi tanggal 10 epa. Upakulingi ak guru ya he mangoloi tanggal 10 epa. Engkamanangi nabi-nabi emak depungan. Engkamanangi tomalebi emak depungan.
Tapi ternyata yang dipilih menjadi imam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga betuana ya roh. Yang ngoloi tanggal 10 epa. Engkaman ni foto atau malak bita talih. Tapi iga nama tu ipilih menjadi pemimpin. Guru kiri Isra mirajatna nabita. Tapi le ya roma repe sifakna. Rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia tua kampanye. Ini nak bertuang. Jadi Pak Kulingi. Engkaman ni talih potona atau malak bitai. InsyaAllah malak bit mana ya roh. Maka si mana ya roh. Tapi iga nama tu ipilih. Yana romatu marpe-repe sifatna. Rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, talai al birenna nabita riwatunna mendre rilangi pitus susunge taparajeka dampeng nareko yahe melo iranna ranna mapamula langit mamulange langit maka duai langit maka telue narapi sidratul muntaha nareko melo iranna ranna ya roh naritu makningi engkalingana kerek bulu-bulue nataro sumangat nami raja nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nekia sedina urampe riwatunna nabita makdapi risidratul muntaha nalapi langit mamulange langit maka duai langit maka telue langit maka epae narapi langit maka pitue menrek risidratul muntaha ipal lira-lira nabi tari lalenna sidratul muntaha selesai ipal lira-lira nabi tari sidratul muntaha tappa makedai malaikat Jibril ya Muhammad taqaddam Muhammad atrukum menre maka dari Nabi tamai si bawaki maka dari malaikat Jibril ilahuna makani gangka kuma ia emak gangka upakulingi maka dari malaikat Jibril ya Muhammad taqaddam Muhammad atrukum menre dari sidratul muntaha ila alamil mustawa menre ri alam pada-padai siolo fong Allah Ta'ala maka dari nabita ma'i si bawaki maka dari malaikat Jibril ilahuna makani gangka kuma ia emak gangka hanya sampai di sinilah tempatku in taqaddamta ikhtarakta wa in taqaddamtu ikhtaraktu Muhammad nareko materuko menre salamako tapi nareko iya materu menre binasaka gangkana menre riale nabita ila alamil mustawa ri alam pada-padai siolo fong Allah Ta'ala de gagalain sanga di fong Allah Ta'ala mina nabita malaikat Jibril monroi matajen risidratul muntaha kunihem monro talle al birenna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nekia yang menjadi pertanyaan besar. Ia ro Isra mirajatna nabita. Dena kedafong Allah Ta'ala. Subhanalladzi asra binabiyihi. Dena kedafong Allah Ta'ala subhanalladzi asra birasulihi. Dena kedafong Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi Muhammadin. Masoro pacingi fong Allah Ta'ala ia palalem peningengi nabinna. Masoro pacingi fong Allah Ta'ala ia palalem peningengi surona. Masoro pacingi fong Allah Ta'ala ia palalem peningengi Muhammad. Dena kedama pakuro fong Allah Ta'ala. Tapi makedai ayai. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Masoro pacingi fong Allah Ta'ala.
ia palalem peningengi atanna. Pertanyaan, magiro fong Allah Ta'ala ia rona rampewe makedai bi abdihi atanna dena kedabi nabihi nabinna detona kedabi rasulihi surona tapi makedai bi abdihi ia palalem peningengi atanna. Maka detopan ritata pat tafsirewe sebenarnya itu adalah pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rima kedanna nareko elok ki lolongangi alek birenge na elok ki made celetut ta'rifong Allah Ta'ala rigau engkan na made cen na tarima tak puange engkalalo ki bi'abdihi mancaji ata tonget-tongeng riolo arajanna fong Allah Ta'ala. Upakulingi bi'abdihi itu merupakan pesan kita memiliki kesempatan untuk mencapai kemuliaan sampai kepada Allah selama engkau metoki mancaji bi'abdihi benar-benar menghamba di depan Tuhan. Maka dai ogi makiata tonget-tongeng riolo arajanna fuang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aga sabakna taparajaika dampeng maka dai adanna topan ritata lewat si agar wetu 45 upakulingi maka dai adanna topan ritata patasawfue ia tu engkai dua mi ia tu engkai dua mi tiga yoro duai mapancajie si bawari pancajie ia roma pancajie ia naro puang ia rori pancajie ia naro ata wakulingi ia tu engkai dua mi mapancajie si bawari pancajie ia tu mapancajie ia naro puang nai rori pancajie ia naro ata tempat dingi atai mancaji puang tempat dingi puange mancaji ata nai gana puang la ilaha illallah degaga puan rilen nai fong Allah Ta'ala. Berarti kedudukan manusia yang paling mulia ketika dia benar-benar menghamba di depan Tuhan. Nasabak ya metomiro engkau upakulingi kedudukan manusia yang paling mulia adalah ketika dia benar-benar menghamba. Bahasa ogitna makiata tonget-tongan riolo arajanna puangi. Pertanyaan, agana sifat na atai. Upakulingi maega tahu mengaku ata neke de na pusipai sifat na atai. Pertanyaan, agana ro sifat na atai de toma na maega dua mi. Maka de topan ritata sifat na atai dua maraga sifat na atai na purioi anu napak dupai puang Allah Ta'ala nenia napak dupai anu na purioi puang Allah Ta'ala. Upakulingi sifat na atai na purioi anu napak dupai nenia napak dupai anu na purioi. Upakuli picicang bahasa sederhana mu aja ya he nekia maripe nekia malise sifat na atai na purioi anu napak dupai nenia napak dupai anu na purioi. Maka de bahasa Arabna tugasna atai dua ibadah si bawah ubudiyah ya senge ibadah ipak dupai anu napurioi selama ia ro ipak dupai selama ia ro ijamai anu napurio fong Allah Ta'ala insyaallah beribadah ki asenna. Yang kedua tugas ta ubudiyah ya senge ubudiyah ipurioi
anu napak dupai pengallahu ta'ala. Aga sabakna sininna napak dupai pengallahu ta'ala pasti deceng. Cuma ya ropak buku na decenge duan rupa. Engka pak buku na decenge mapaka renu-renu. Engka pak buku na decenge mapan rasa-rasa. Ubah kulingi. Sininna napak dupai pengallahu ta'ala pasti deceng. Cuma iya ro decenge dua pak buku na. Engka mapaka renu-renu. Engka mapan rasa-rasa. Ada yang menyenangkan. Ada yang menyusahkan. Tetapi nareko elok ki lolongan ngi decenna tapun newi duai senjata aga yaro la sukuru siba wala sabara betuanna ada nareko polei mappakar renue tapake senjata la sukuru insyaallah ilolongan ngi decenna tapi nareko polei mappan rasa-rasai ipake senjata la sabara insyaallah mompotoi decenna iya naheriasa ipurioi sininna napak dupai puang Allahu ta'ala tapi ya bicarae malem mak ipau mawata mak dupa malem mak lada ipau mawata mi mak dupa oleh karenanya disitulah dibutuhkan riadah usaha untuk terus menjadi hamba yang sebenarnya di depan Tuhan. Terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, hikmah yang kedua. Paurampi itu denre makada dua na? Hikmah yang kedua. Telu mani menek. Hikmah yang kedua. Isra mirajatna nabita elo iri patalle aluk birenna sempajang 5 wettue. Pertanyaan. Tege mon robutinna maka damalek di isem pajal 5 wettue pape balinna sininna parentana agamai letuk rinabita semua melalui perantaraan malaikat Jibril sangadinna sempajal 5 wettue langsung dari Allah ke Nabi Muhammad karenanya itu merupakan isyarat sempajal 5 wettue ia naropak kasiwiya kami nam malekbi nekia tentu elok manengi maupe elok manengi salama tapi yang menjadi tanda tanya ia ge carana nawet din rilolongan iya ro amau pekenge nenia asalama rengi taparaje ka dampeng esso weni malewe rieng kalingan nangolir pak bange maka dah hayya alal falah mari meraih kemenangan mari meraih keberuntungan hayya alal falah tapi yang menjadi tanda tanya bagaimana caranya untuk sampai pada hayya alal falah mari meraih keberuntungan yage carana nawaddin dilolongan yaro al falah ternyata maka de topan ritata pak bahasa arae ia tu betuan na al falah keberuntungan al falah keberuntungan tapi ternyata bahasa Arab na pak galunge al falah pada lek ba oki na al falah sek dimi pasi salai as-sadun mi bawang kuma sadui bacana al falah betuan na pak galung kudek na sadu bacana al falah betuan na keberuntungan oleh karenanya ya romagala bandi masjid raya rapang tapade cengilali tepuna akkedalalo ki hayya alal falah ajak lalo tagora makeda hayya alal falah upanna tapasadui tapa makede betuan na pada loki mai mancaji pak galung. Tapi yang menjadi tanda tanya agar hubungan na al falah si bawa al falah keberuntungan al falah pak galung aga hubunganna maka de topan ritata ia tu pak galunge simbol pak kareso ia tu pak galunge simbol pak kareso sehingga itu merupakan isyarat bila ingin beruntung mesti semangat bekerja
Narekomat bicara akhirat itawe kuelo ki salama atinulu ki makamala. Tapi tidak cukup amalak maega bawang. Yolona hayya alal falah. Kuromon rogoncinna. Hayya alas salah. Pada loki mai masempajang. Aga betuan naya. Tataroi maega amalak madeceta. Tetapi tadoko iyahe amalak madeceta. Nasaba ipadecengi sempajal 5 wetuta. Karena ketika amal kebaikan sudah bergandengan dengan baiknya salat 5 waktu. Insya Allah idit natu mau pe lino latu akhirah. Kuni hetalle alek birenna sempajal 5 waktu. Saya kira yang sempa irampe rilalenna kesempatan malek biewe. Sitongenna elok mupak sedit tambah-tambahi wicara mai. Nekiatama ni watunna isyae. Apatah lagi engkau tak pengurusuk na mesti an-nur matajeng. Ya. Oleh karenanya insya Allah setelah selesai salat isya kita akan berpindah ke Masjid An-Nur untuk kembali menyampaikan hikmah Isra Mi'raj. Monro kak rodendre mapikiri maka daaga romatu upaletu di Masjid An-Nur. Nasaba uperkirakan 2-3 jamaah na masjid raya ya toma romatu loka di Masjid An-Nur. Nekia insya Allah mudah-mudahan ia romati di Masjid An-Nur engkato oleh-oleh wadin ripubokon ribolata yang insya Allah ya wadinge tiwi decen diseseta lino latuah. Saya kira yang sempa urampe rilalenna kesempatan malabi ewe mamuare napak baraka ki fongallahu subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram ya mudabbiral umuri ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma walli umurana khiyarana. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana wa sufahana. Waj'alillahumma wilayata umurina fi yadi man khafak wattaqak wattaba'a ridak wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.